para kaya kayo. Iti yung daya ko, amibubuk para kaya kayo. Daptan yu iti, andi mong kapigaganakan, kanako. Kaya di taya naman gaganakan, inkautusan ng lugod, mandatum, anyaw santayang, Maundy Thursday, mikakalugod kayo. Andi mo nung makananura kayong liguran, nga nawari, magpakumbaba kayong sumuyo, magmasabal. Paroko, Yaping I. Maria Magkalas Diaz, edad 50 metong, amanuknangan king Santiago. Susuyo yaking parokya bilang frontliner, antimurin, at lunen banwang maglinis at manayos king chapel ng Apuntiago. Mabibiela anting simpleng pamilya, kayan tabi ning kayang asawa, a construction worker, in kayang anak, manuyang at apo. Pawagan ng Sister Marita, in kapagnasan at parasan ning kakatamong parokya na sumuyo, karing kapatad tamong maluka at pamanos bitis, king balang metong.
grasya in kakatamong pura paroko kaya bening santismo. Duko tamo po ne. Salamat po.